Indara to Suret, Salvedin. Ispravno, treba. Dirgendere ge. Što ti pravi kum, razumeš? Mahidevran, Hurem. Ovo. Isep, Indra gere tundra, Anatura gere durava. Ko ne dađeš šmit ovo slovetno, ajme ja ovo vađio lišta. Aj maš, plaku, ti znam da boli. Ovo je lijepo slovetno, ovo ima i muziku, ja nemam muziku ovdje. Nema ksete, ali ima... Pa ima i ono ručno jebaju švajk nogama kolečito, ono, znaš kad me dvelješ, ono. Ja ima i siceve ovo mekahno. Po što vam dite? Ne bi ja, ovo je... Po što ne baš lijepo? Ja znam i opet viđa i tamo voliju šta. Ovo je baš fina kola, ti kako hoš. O, ima lata muzike. Nema ni ova ksete, ova... Ima ksetu, ali probam će ja trebanu ksetu. O, voljela ova suledna, o? Mogu li ići nazad? Mogu, hoću. Mora ići sigurno. Morala ići unatrag, morala ići. Mora ide, znači, kari da mora unazad napred, ima i muziku, sve. Pa bil tamo? O, eto, gdje uzmota? Indre bara. Kume, Bog ti. Indra gila. Dok te voli i kum svidio. Indra gera. Indra. Svakim kume. Pa dobro, evo ova će onda uzeti. Dobro je to. Hajde neko ovaj žamotna ovaj čovjek što prodaje ovo. Gdje te žamotna je ovo to? Eto, dragi moji mještani, kao što sam vam obećao da ćemo otvoriti još jednu pravu tvorencu ove stolarije, ali ja nikad nisam slagao. Vi znate onaj Benco Švobo, kad ste htjeli njega izabrati da me zamijene, govno bo on ovo napravio, nego samo ja! Ja sam isto napravio onu bolnicu gore u selu, školu, domiju i dakle šta ima samo reći, nek sa mnom u Evropu! Ko što sam vam obećao da ću vam Sulejmana dovesti ovdje na otvor, vidite da ja nikad ne lažem. Zato bi ja sad zamolio našeg Sulejmana veličanstvenog da vam se obrati. Dirigin diyor, merhaba. Yakıyor, gereken dadam, zigin, dirigin dereke dura, matraksi. Hirgen, dirge bendiriyor, dirigin dara, Nigar Kalfa, İbrahim, uz, girendin dararo. Sam rekao. Yukiyor, zıkıyor, dereke, guzi, buraz, fingire, rakıyor, herebe, dağıtırı giriyor. Hvala Sulejmanu, sad bi ja svog ovoga pomoćnika za vjerska pitanja da i on malo ovo nešto kaže. Dede Efendija, probaj. Evo, hvala ti predsjedniče, vaše veličanstvo. Zadovoljstvo mi je da sam s vama u društvu, pa ću par riječi samo reći. Hvala ti, Boro, za ovakvu milarnu stolariju. Proizvodio si, proizvodiš i ako Bog da, proizvodit ćeš, Boro, još najmanje 100 godina ovako kvalitetnu PVC i aluminijsku stolariju sa dobrom izolacijom i termo i zvučnom izolacijom. Hvala vam. Mi sada da ti to presičeš, razumiješ? Hajmo vam. Može, majstri. Nemo reći, Sulejmane, što i tvoji vajki idu u rikverce ovo kad tebi se nešto klanjaju? U vas tako je tamo nešto, tako da Allah Bože. Dede. Ovo sam ga karatom ako ne ide ovako. Ajde, Sulejmane, bre, tako.
ajmo onda, ajmo da vidiš unutra kako je. Evo Šlemo, vidiš, ovdje ova stolarija, ovo smo mi prvo sve počeli izvoziti, vidimo kako to ide da naučimo, razumiješ? I onda smo počeli izvoziti dalje, ali hajde ti vam da te pokažem nešto drugo. Mora i te bolje u tom dvorcu, imaš onaj jedan dvorec, brete. U meni su dva put šćelu ubiti, razumiješ? Ali ne mre kad mi imamo tako dobro ovo staklo, jaj dva puta me maše, ali ne mre probiti ostao metak. Už ti probaj, haj, uzmi ček, te probaj, viš, oši slobodno, krni, ja, ništa ne mre kad je tako staklo. To samo ovu mineralku od nas ima, razumiješ? A onda mi smo počeli poslije toga izvoziti čudo. Rećemo, ovo je ovdje vrata, rećemo. Ovo ide za Australiju, vidiš, ovdje posluži to. Nema kakve mustre kod nas nema, razumiješ? Svakvi. A moram ti se pohvaliti, počeli smo izvoziti i na Mars. Da. Ljudi počeli ići gore stanovati, pa imamo narudžbe ovdje, doći danas kamion njihov sa onom raketom, pa odnese on ovo gore. SAD? Evo SAD u Ameriku, znaš ono. I ovo smo pravili za njih, ali dok reći da je super i dobro plaće, razumiješ? Sad kad ti našeš malo pogurao, razumiješ, sa tim parama, znaš kako bi to bilo bolje. Evo imaš i vamo i Kanadu i sve. Ali dobro, haj mi da tebi unutra pokaže da ja šta radim. Evo, Slemene, vijaš, ovo isto počeli smo i ovo praviti. Rećemo to mora volje za čumes, ko ima kokošiju, ko će, ne mora praviti od onih desaka, znaš ono kako usred, unu dasku ne bi oprao kurus. Ti nikada ne smiješ. Znači volja za ove kokoš, a recimo vijaš ovo dole, ovo plavo, tu recimo moraš i parpa staviti ovo, i blago ovako imaš kakvog. A mora biti kaj krov gore. To ima u nas, to je čista para, samo treba da nam malo gurneš para, znaš, sve će biti dobro. Ajde ja ovo. Evo vidiš, Slemene, ovaj ti stroje ovdje, on obrezuje ove materijale i to se tako opravio ti prozor. Nego, no što sam ja mislio šta me nešto naumpalo sinoć. Pupa nije nikome ostao dužan, a neće ni tebi, pa sam mislio da ti imaš onaj veliki, onaj svoj dvorec, pa da malo poguraš, da mi tek pravimo Australiju. Razumiješ? U Istanbulu kod tebe. I neće biti džabe, ti ostavim sebe, ovo nek imaš, razumiješ? Nekaj ga samo. Haj mi dalje da pokažem i ovo dole.